Lumayan ngerarisan. Lumayan lah. Alah, tewak benteng mah. Mantap, sip, lumayan lah. Babon segede kicu oge. Alah, bener babon mantap. Aduh, tanggang. Kodang strike jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu sama channelnya Paul Podcast. Kita kembali liburan lagi, bolang lagi, barangkali dapat dan siap favorit teman-teman. Babon. Sekarang biasa berkenalin dulu teman-teman. Sama Jalman Mas Suci. Siapa? Kang Modal. Kang Ijim. Biasa si Jenggot, si sarwajan gitu, dia lawan mah dikurun. Ya, nama era Karena lambatan. Dikait karena ramatan udah dongkona jadi dikurun. Mantap teman-teman, lanjut ya. Lain nyawa dikurun. Turun dilanjut, sip, mantap. Oh. Ini video mual. Alhamdulillah teman-teman, sudah nyampe ke tempat spotnya ya. Di kolamnya di belakang teman-teman. Kamari mas anu di nawa teh. Oh, itu di nawa abah. Halo, harap. Ayeuna di kawa di wae kira. Mantap. Yo. Lanjut terus ya. Ada capek ku. Nah, Dilepaskeun. nyala. Ya, nyala teman-teman sip lah. Ntar dilanjut lagi. Ngarawe ya kalah anjing. Sip, mantap, kita lanjut deui lah. Yo, ya Abah tarik deui. Tarik lah. Aduh, geus nolol. Lumayan ngerarisan euy. Giring-giring lemat nakal ngomong stop, naka morkapatu sudah paset. Bagus. Kali hayu urang ngebolang lah jeung grup channel Top SF. Mantap lah padamu. Yo. Nah, aya. Lumayan lah. Nah, hanyiran. Ya teman-teman, kawan-kawan, dalam rangka muka heula berkat liwet tuh. Mantap rencangan kita. Iya. Sekarang kebayam. Sarang kurupuk mungkin besok gebrokeun bacacarkeun lah tuh. Mantap. Dalam rangka ngariung heula. Odang aya, odang we nu seterek mana. Sareng pamegaloman bandu ka segede kuman teu kasaksian. Tinggal we kenapa ayana videonya. Ngan ieu aya kitab teh hiji. Abah nu kitab gitu. Biasana mah babon bannya aya nama Puramawaan. sip teman-teman, giring raos tuang lah nedah lah nawisan sip mantap. Pas beres nada tapi dengan tekabujeng buan calon pidokter kan utok SF mah gitu jadi nemponu gila teh geus eureun kan ningali kanyut si Abah we ngaburaha gitu namanya aduh dari nu kalem nadana mah pidoktereun eta mah. Aduh, sip lah. Mantap teman-teman udah beres. Berkatna namanya teh. Dengan utok SF Mam Salit namanya teh kaburu ketingali jano si Abah. Cuma ke selempak atuh kanyut ke keluar. Iya. Sip, mantap. Lanjut terus teman-teman ya keseruannya Pak Utok SF.
bersama kawan-kawannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Sip, mantap. Ya sip, Kang Odik strek ya. Babon cing naon. Lah kanyut si Abah nolot tadi teh. Kahanyiran dan gue kanyut si Abah sok lah. Lewat ku benteng mah. Mantap, sip lumayan lah. Babon sekedar kitu oge. Pada si Abah mah di eno. Duka pamegaloman duka menang bukan teu hiji cenah. Aduh si Abah karunya deh teuing dosa naon si Abahnya. Mereka eueuh gitu Gusti dimending jiga belut teh. Kata yang menang poin. Kalah pas dahar noloh si kanyutna meni murah aing mah. Siap, mantap teman-teman. Lanjut terus. Ya teman-teman, dalam rangka mulai turun lagi teman-teman. Tuh Pak Iem ini kamarana aduh papancar atuh dah. Oh itu aya ketang tuh belah itu megaloman sekarang Pak Odang. Oh boleh ngopi di warung itu nya itu di itu lah ngopi lah karunya. Tuh Pak Iem tuh teman-teman. Alhamdulillah yang strike mah Pak Odang. Ras Kang Odik. Rasa hari ini strike pamegaloman. Biasa pamegaloman menangkan yang pertama tuh strike. Sekarang namanya ada meni asam murah muka berkat teman-teman. Aduh. Eta noloh kanyut si Abah aduh meni sababi mah. Bukan lain pi dokter kan dia jadi murah. Dahar dia. Kuat aduh. Si Abah jeung Kang Kemot nyusul. Sip, mantap teman-temannya. Lanjut terus keseruannya auto. Sip, mantap. Ya teman-teman, ini dalam rangka istirahat pada ngopi heula. Abah di enos tuh dikekeak si Abah karunya. Tuh, pasti Abah di enos. Gara-gara manuk noloh ya. Noloh manuk menisep aing dan biasa teu mirasa aing. Aduh, teman. Namanya alah nuju tuang cenah tadi. Pas pada lapar pisan tak kanyut naneng tet di. Aduh. Itu juga. Dalam rangka hanaan. Sip, mantap pada ngopi heula teman-teman. Yo. Nah. Rokok. Dalam rangka ngopi heula. Sip. ABC di kopi heula di warung teman-teman. Abah namanya di kosong ulang watir tuh kumaha sahabat teh sana strike ya sana strike baradag nah ayeuna ada suwe minggu mah apanya kata rokok di dinya tah saya ieu atuh rokok ieu lah ya di warung saya mah nah tah ieu lah rokok mah aya tah apa ngesen mah aya tah ya di warung itu meser rokok sip teman-teman ya, keseruannya kawan-kawan Pautok SD resep sili kekeak pokoknya malah anu kemenang sieun malu gitu kayak gitu lah di kekeak Pautok SD sip mantap teman-teman dari ngaropi lah itu Denis kanaan ya dalam rangka lungsur di wih neda kopi kanaan nah iya keur strek di cenah tuh pade nah geuning jiga cap beku nah begitu naon wih
lebih ke ngaduruk-duk gitu batu. Wah teman-teman, namanya Jecrug tos gagah. Naon ini? Naon? Yo gusur cenah nyanggut. Nah jadi pelaras ai belut masuk rada ngenyed kana curug teh. Ari ieu mah duka anu ngarang wes. Duka nu sok ngarang wes duka beca eta teh. Naon teh? Dalam rangka lungsur deui. Wah balong lagi gede. Besar kolamnya gitu teman-teman tuh. Wah yang mah beak 2 minggu ya yang nguriling na oge. Alah. Kamana tadi nu nongtot kanyutna eueuh nya. Ngebles suara meureunana. Aduh dina wae si Abah karunya. Aduh. Hidup kana geus 3 kali rintakan si Abah di eno we terus. Kamari-kamari mah kenging. Teman-teman, Kang Kemot dia nyusul. Cenah seueur keuyeub. Dina ka hareup ke belah tongoh teh belah dinya. Kang Kemot nyusul. Kang Odik, pamegaloman duka ka mana Kang Cuy, Kang Iim, si Abah mah sareng Mang Odang meureun diharareup menjigan teh. Aduh. Ngepelelesur. Tuh, teman-teman. Pelelesur papencar. Lanjut terus sesuanya Pak Otok Asep bersama kawan-kawan. Sip. Ya Pak Odang strike. Teman-teman tuh. Nah gini. Belum. Kalem teman-teman tuh. Pak Odang strike ya. Hemat gitunya. Lagi. Ayah. Alhamdulillah. Alah bener banget. Aduh tangan. Odang strike jodoh. Alhamdulillah. Tuh digeblukeun kayaknya dialungkeun. Wah bener babon euy. Alhamdulillah teman-teman tuh. Odang strike di wae tuh. Mantap. Sip. Alhamdulillah teman tuh. Aduh didampang ngalaan lagi teh. Sip teman-teman lanjut terus lah. Mantap. Ya teman-teman, ngobrol hari ini, hiburan hari ini udah beres teman-teman. Udahan dulu teman-teman, udah beranjak sore. Ya ngobrol hari ini pendapatnya lumayan lah, pendapatannya teman-teman. Seru, cukup seru, lumayan. Biasa, si Abah masih di nol lah. Acan strike deh. Ya teman-teman, ngobrol hari ini udah beres dulu ya. Ntar segmen berikutnya dilanjut lagi teman-teman ya. Sip, mantap. Jangan lupa subscribe, like, komennya channel Pak Otok ya. Yuk teman-teman. Assalamualaikum. Mantap.